2 km hapa na Nyangezi. Sasa hii eneo yote tumeidhibiti kwa njia hapa mpaka Kamanyola mpaka Nyangezi yote, na nimezunguka Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mkazi ni sawa vile hamupate gisi ya kuwafika hako. Sababu kila mtu anakuya mungambo yake na anaeleza. Unasikia tunafanya maoperasyon depuis niko mwa hii hali hapa. Nishafanya operasyon 7. Na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira ni sababu nimemfungia hapa. Na hapa nikitoka tu mjue kama Uvira na kamatika na adui anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magrupu za armee za kutosha kama vile CNPSC na magrupu za armee za Bakirikicho, Shukuru, Kifuafua, wale bote tunashirikiana na Barele Itongwa. Sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en synergie. Sasa wakati tunatumika tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa. Vifaa ndio inatukomplike sana. Lakini kama sai tulishakuwa deja Mubukavu. Tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiel ya vita. 3, tuko na probleme ya risasi. Na probleme ingine ku niveau ya finance. Mnajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko blagi. Na waza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda wenye biko angaje mwa hii front. Tuko moins plus de 6000 benye tuko angaje mwa hii front. Na wakati tuko angaje mwa hii front plus de 6000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida. Mais tunatumikia gouvernement. Na wakati tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie, msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yenyewe tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja sasa. Mutie mabateria marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambavyo tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat. Ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yenye tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yenye ko très dur. Okau hamubikamate au sérieux. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Merci beaucoup. Ile ndio nilikuwa nalomba. Hii message muifikishe kwa ndugu wote wa patriote, wakongomani wote ambao wako na susia hii nchi. Tuangalie gisi tutaweza kusove hii nchi kuitosha mwa hii kao yenye iko hapo. Merci beaucoup. Okay.